Banach siras champagne líiste cúl an túdran ar chlíg champagne Chill Mhantáin Tinahely iad sa chéadbhar de Chraobh Peile Laighean. Tréisdóibh deire chuir le gcuirt a cháscóir bliain an tatan reisin an éireachta an ringlóideach má beo, nó gur champagne Uibh Fháilí Tulach Mhór Dublin a rúthar. Ní hála trisláán a haman tráfta an babhta ceannais Peile seo ó chuig Laighean. Sé Michael Byrne tá mar chaptéinnig Tinahely agus costantóirí ládra taobh leis Kevin Mulhall agus Bradley Hickey. Tá ahrú déanaach déanta Lorna Parker ón Byrne stigan an at Brian Walsh agus Tigh idir chunta ag Owen Darcy agus Matthew Ging. Sé Declan Hogan antá mar chaptéinar an Tulach Mhór agus imróise siúd sa lína lán cúl. Aaron Levy agus Aaron Hensey hosnó go Lár Parker, Michael Brazel tá mar chaptéin agus tá ahrú déanaach déanta I meascna dosathe Diarmid Egan istigh in anad Luke Egan. Lú deas ballhisteach an Tróna agus tris bú cúla réir tuigh na bútóirín sa Tróna go gas siad le bútóirí ácha clia ins na babhtaí Laigheanis kicks ar an son. During réiteoir sin chuir na hirbhí Alan Coyne tóca go mar ag an Tulach Mhór agus tá Tinahely féhrú an son ag costan a titim siar deisins ar scór agus cúl úntaach ag deire an lántosaí Dan Fox ag aimsú cíime de ríist an son bhíidir maul ag titim haar nasin son chun cosantí aanamh agus ag deire spás golóir ag Dan Fox. Agus ní chéad cúil sa cluthe ag an Tulach Mhór curtha Uibh Fháilí darnón Siocú Craobh tu go leo im líana agus ceann is fearr ar an bhéir bán don tarna bliana sa chéile cúlí natra ag deire. Tinahely is buntáiste baile darnócha. Sa tóir scór eile an ceann son i teachta seachó Matthew Ging agus Aaron Chasnán scór maithe go siúd. Craobh Chill Mhantáin búte den géadúir 9-8 Fiorna is lúidir na fórna. Tulach Mhór teacht babhta eile, Harry Plunkett. Circa luisteach, tríle sé cúlí na hain. Crinne aige, sea deir na mhair, scór maithe son ag Plunkett. Ceann na parca. Deis son ag Tinahely spás a mar glíán tríle siad cúlín illing ggéir go maithe maithair Dave Lína cadé mar cúlín ag Owen Byrne scór an clé go dtí seo gan cheist ach beidir ceist an son go raibh an numar spás tucha dó gadíocht an son an tá le Tinahely sin a gáil tarnáis Tulach Mhór féhrú immert clist a ríist an son an módíir ag seachtí san tosathe smachta go háling istigh an son a cabhar ag tastáil fós a dul an sin tá Owen Darcy ar rás ag Darcy fuair sé cúl agus cúlín an teachtain Chicago goinna cúl an túdra scór maithe son ag Darcy. Tulach Mhór agus Shelf Comát an son tré Aaron Hensey. Preisteachtaí Harry Plunkett fuair sé cúlín manís luha. Spás ó sa cór agus Plunkett a ríist le iirecht úntaach eile. Dá cúlín atrag an mrise. She gets a good at her national reach ag Tinahely déint go maith Paddy O'Rourke. Lús ionta ní léon cheis bua únta go gine cúla túdar an tatan Chicago ní raibh mór an daoine ag súla na léthe tá siad fós dul an so contour chance ar cúl agus tá cúl ag tús an dair lethe ag Rory Stokes. Tinahely agus cúl únta an sonna có gafa chun tosaigh agus an luch leanta áitiúil brásás leis a scóir sin. Díma ar an Tulach Mhór an cúil sin i chéile an buntáistá tartan son ag Alan Coyne. Seans ag Michael Brazel agus é sin tóiste go maithaige. Hastigh sé sin treis an cúil i chéile. Gadíocht únta an son ag an Tulach Mhór. Bhúidir sé Craobh Uibh Fháilí ó 9-7 agus ganéin bhua i Gréibh Line. Ein ceannas na blianta sin, tá sinú sin a chur i gceartan sa Tróna agus cabhróig iirecht Cillian Burke. Lena sin ach ann go leor fóstal dul sa cléthe. Banisteoir Niall Stack. Ciargí do Grease agus an sodar Dave eile, Martin Ging. Ceannas ar Tinahely. Can contoirteach eile imheisteach an son brú, smachta go háling ag Tinahely, tagan siad tarnáis sin fearr Lár Parker, tá sé plúchta, tachta ar fad istigh an son. Headerman a teachtamach ag an Darren Pass tucha uig, agus tá ceann son a mithe. Aaron Chasnán ag Derek Thomas Kelly. Atra ríist nach éon scór amháin, cúil glán. Tulach Mhór cúil chun tosaigh Shelvanis beidir gan éanaach scór amháin Ellen Gano. Rucht tríd an son tá John Furlong.
Las Moya to Immerhorig Finocta Jeshens. Oh, stop her and Lena up by Tarna Shans agus Toshe. Imhestach Celine Town and Zonig Mike Fox. Score Kinnock and hÉille-1-7 Stadaha. Aaron Lena Achana Shehernash agus V Fox and all Car Deer Clashig than Kula. Agus Bjarna da Raw Cool Glananish idir na Forda and Ado Gerig Sheta and Tulach Mhór agus and Gunno Jenton so right should right in the HÉille Laigheanish agus Casa Shid Le Kula oh clear. It was nearly 100 years since we'd done back-to-back in Offaly, so to do that first was a massive thing off our backs, and then to be able to get a win in Leinster, our first win, anyone in this group's first win in Leinster, it was massive. So yeah, no, look, all progress, but looking forward to now getting a scalp at Kula. You know, they're a serious squad. You know, they got over late Naas last night in a serious game of football. So look, they have serious players. We have to obviously look at their key men, try to take them out of the game. But they'll be doing the same with us, trying to take us out of the game as well. So look, it's going to be a serious battle, but where else would you want to be? You know, just more games to look forward to.